ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилоотии ахбору мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон маъзуратон мегардонем. Дар студия бо шумо ҳамрази Абдулмаҷид. Роғун корзори нангу номус ва ҷабҳаи бузурги созандагист. ҳамин азми устувору қавӣ ва матиниродагист ки имрӯзо кор дар тамоми қитъаҳои сохтмонӣ тибқи нақшаҳои пешбинигарида ҷараён дорад. таваҷҷӯҳ кунед ба гузориши ҳамкорони мо аз ҷараёни бунёди ин иншооти азими асар. нерӯгоҳи барқи обии Роғун имрӯз на танҳо як иншооти азими энергетикӣ, балки таҷассуми иродаи миллӣ, сарчашмаи ватандӯстӣ, муттаҳидиву сарҷамъӣ ва рамзи азамату бузургии миллати тоҷик ба ҳисоб меравад. Роғун ормони деринаи халқ, пояи истиқлоли энергетикӣ ва кафили ояндаи дурахшони Тоҷикистони соҳиби истиқлол аст. айни замон корҳои сохтмонӣ дар иншооти азими энергетикии кишвар, нерӯгоҳи барқи обии Роғун новобаста аз шароити номусоиди обу ҳаво бо суръати баланд идома доранд. ҳатто дар ин рӯзҳои сарду барфӣ ки мушоҳида мекунед, фарзандони ватандӯсти миллати тоҷик бо азми қавӣ, иродаи матин ва эҳсоси баланди масъулият дар ин корзори нангу номуси миллӣ аҳлонаву якдилона заҳмат мекашанд. дар қитъаи сарбанд корҳои хобондани маводҳо мутобиқ ба талаботи лоиҳавӣ идома доранд. дар призмаҳои такядевории болоӣ ва поёнии сарбанд, инчунин дар ядрои асосии корҳои хобондани маводи шағалзамин, гилхок ва ҷинсҳои кӯҳӣ дар сатҳҳои муайяншуда бо риояи қатъии меъёрҳои техникӣ ба анҷом расонида мешаванд. ҳаҷми умумии маводҳои хобонидашуда мунтазам афзуда, сохтмони сарбанд ба марҳилаи калидии худ ворид мегардад. дар ядрои сарбанд корҳои умумии мустаҳкамкунӣ ва сементатсия бо ҷалби мутахассисони баландихтисос ҷараён доранд. сементатсияи паҳлӯҳои чап ва рости ядро, инчунин пардаи оббанд дар сатҳҳои гуногун мутобиқ ба лоиҳа иҷро шуда, устуворӣ ва бехатарии иншоотро таъмин менамоянд. дар кони 15 корҳои истихроҷ ва овардани сангу шағал бо истифода аз техникаҳои бузурги кӯҳӣ бо суръати баланд идома доранд. бо ҷалби экскаваторҳои пуриқтидор, автосамосвалҳои вазнин ва техникаи махсуси боркашонӣ, сангу шағал ба минтақаи сохтмони сарбанд пайваста интиқол дода мешавад. раванди кор бо реҷаи шабонарӯзӣ ба роҳ монда шуда, таъмини саривақтии маводи сохтмонӣ барои қитъаҳои асосии сарбанд таъмин мегардад. ин фаъолият дар пешрафти умумии сохтмон ва иҷрои нақшаҳои истеҳсолӣ нақши муҳим мебозад. сохтмони нерӯгоҳи барқи обии Роғун бо заковат, иродаи матин, роҳбариву ҳидоятҳои хиратмандони пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва бо кӯшишу заҳмати содиқонаи мардуми созандаи тоҷик ҳатман анҷом хоҳад ёфт. Роғунро ғуруру нангу номус бунёд месозад, ғуруру нанги пешвои маҳбуби миллат ва халқи сарбаланди тоҷик. саъдат чун ҷашни мулки номдор аз қадимтарин ҷашнҳои мардуми ориёӣ аз ҷумла тоҷикон буда дар даврони истиқлолият дар қатори Наврӯз ва Меҳргон эҳё гардид ва ҳамасола дар саросари ҷумҳурӣ таҷлил карда мешавад. маданияти баланди заминдорӣ ва истифодаи самарабахши он ба мардуми тоҷик аз қадимулайём чун анъана ва расму оини хос боқӣ мондааст. шарҳи бештар дар таҳияи ҳамкоронамон. саддару муҳаққиқону пажӯҳишгарон нишонаи аз ҳузури Наврӯз унвон карданд ки ба мардум аз қудуми файзбори ин ҷашни хуҷаста паём мерасонад. ин ҷашни бостонӣ ба гунае дар сиришту замири мардум ҷой гирифтааст ки баробари фарорастиаш шодию нишоти хурду бузург беҳадду канор аст. боиси сарфарозӣ аст ки маҳз бо ташаббусҳои шоистаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон расму оинҳои неки ниёгон ки барои рушду тамаддуни башарӣ хизмат намуданд аз нав эҳё гардида аз ҷониби аҳли ҷомеа ба хубӣ пазируфта шуданд. муҳтавои асосии ҷашни сада ин пирӯзии рӯшноӣ бар торикӣ, гармӣ бар сармо ва некӣ бар бадӣ мебошад. аз замонҳои қадим як қатор силсила расму оинҳо ва тадбирҳои фарҳангию адабӣ ва таҷрибаҳои кишоварзӣ боқӣ мондагӣ аст ки ана ҳамин анъанаҳои маънавии мо ҷавонони имрӯзаро наздик мекунад ва пайванд мекунад. марди деҳқон ба хотири оне ки ҳосили хубтар бигирад, ҳамун хокистари ҳамунро ба замин пош медиҳад ба хотири ҳосили оянда. хушбахтона имрӯз сиёсати пешгирифтаи пешвои муаззами миллат ба ҳар ён равона карда шудагиаст ки анамин арзишҳои
ملی ما در مد اول میستند. 50 شب و 50 روز پیش از فرارسی جشن نوروز تجلیل گردیدن صدا نیز هر یک نفر را وادار می‌سازد که به استقبال سزاوار نوروز جهانی و کشت و کاری بهاری آمادگی همه طرفه را وسعت بخشند. کشاورزان در این ایام تخمی خوشصفت زراعت و نهال‌ها را آماده نموده کارهای یخابمانی، تازه کردن جوی و زعبرها و درختان یعنی تیاری همه طرفه با کشت و کاری بهاری را به انجام رسانیده برای حاصل فراوان زمینه می‌گذارند. اکادمی علمای کشاورزی با نشان دادن نمونه تخمی‌های زراعت‌های کشاورزی که در پایگاه مؤسسه‌های علمی و زیرساختارها آماده کرده می شود. همزمان میزهای فهماندهی کارها آید به بورش درختان، آید به کارکرد شیمیایی آنها و همزمان طرز درست شناندن نمودهای گوناگون درختان آماده میکنیم و نشان میدیم. بوکلت های گوناگون با زبان ساده آماده کرده به آن شخص های نیازمند تقسیم می‌نماییم. برگزاری یارمارکه‌های فروش نهال، کوچه گل‌ها و تخمی زراعت کشاورزی محض به صدا مربوط است، زیرا صدا آمادگی به کشت و کاری بهاری است. تنتنه‌های ایدانه که همه ساله با مناسبت جشن صدا برگزار می‌گردد، گلبوته‌ها، تخمی زراعت، اینچنین نهال‌های گوناگون درختان میوه‌دهنده و آرایشی، نمودهای گوناگون زردآلوها با آلات‌های داروپوشی، همچنین تکنیک‌های گوناگون کشاورزی به نمایش و فروش گذاشته می‌شود. صدا همچون رمز استقبال و فصل نور و گرمی، نیکی و سخاوتمندی، سرجمی و وحدت کل شهروندان در گسترش کارهای آبادانی و سازندگی و خرمی و پیشرفت تاجیکستان عزیز نقش مؤثر گذاشته در آغاز سال چون پیام‌آور نوروز عالم افروز به زندگی مردم مژده خرمی و خوشبختی می‌آورد. بینندگان گرامی، برنامه تلوتی اخبار رو اینما می‌دهیم. در شرایط تغییریابی اقلیم استفاده ثمرناک آب برای رشد سوی کشاورزی منفعت‌آور میباشد. امروز یکی از راه‌های مؤثر حل این مسئله جاری نمودن آبیاری قطرگی و براه ماندن کشت زراعت در زیر پلیونکا به شمار می‌رود. در این زمینه از جانب نهادهای دخلدار شهر و ناحیه‌های منطقه کلاب چاره‌های سر وقتی اندیشیده می‌شود. شرح بیشتری موضوع در تهیه همکارانمان. در جمهوری تاجیکستان رشد و پیشرفت قریب همه بخش‌های اقتصادیات ملی بخصوص های کشاورزی که تامین کننده اساسی اهالی با مواد عضوی محسوب می‌یابد از استفاده ثمرناک زمین‌های موجود بوده برقرارسازی و از نو به گردش کشاورزی در آوردن زمین‌های سالها بکار خوابیده و اینچنین از خودکنی زمین‌های نو وابسته میباشد. در شرایط فعلی همزمان جاری نمودن تکنولوژی کم مصرف آبیاری از مسائل مهم دانسته می‌شود، زیرا یکی از عامل‌های اساسی بلند برداشتن استحصال محصولات کشاورزی آبیاری وقتی و بهتر نمودن حالت ملیارتیوی زمین‌های کورم به حساب می‌رود. در این راستا در شهر و ناحیه‌های وادی کلاب خواجگیداران برای صرفه آب فلزی از اصول آبیاری قطرگی و در زیر پلیونکا برای ماندن کشت و پرورش زراعت کشاورزی استفاده می‌کنند که این تدبیر به منفعت کار میباشد. افضلیت‌ناک آب قطرگی در آن است که آب بر ریشه رستنی وارد شده حاصلناکی و نمناکی زمین را نگاه داشته برای از اراز نگاه داشتن زمین‌ها و قوت نمناکی خاک را نگاه می‌دارد. اصول زیر پلیونکا باشد با نیچه آبی زیر پلیونکا آب داده شده نمناکی رستنی را دراز نگاه داشته برای حاصل بلند گرفتن مساعدت می‌نماید. در شرایط تغییریابی اقلیم طلبات به آب فلزی زیاد می‌گردد با مقصد زیاد کردن حجم استحصال محصولات کشاورزی و مطابق گردیدن با تغییریابی اقلیم طی سال‌های اخیر در مملکت خاصه شهر و ناحیه‌های وادی کلاب کشت زراعت گوناگون کشاورزی با اصول زیر پلیونکا براه مانده شده زمین‌ها با اصول قطرگی آبیاری کرده می‌شوند. عالمان متخصصان ساحت در رابطه با وضع به عمل آمده طبیعی استفاده چنین اصول‌ها را مهم و سریع ارزیابی می‌نمایند. افضلیت این سیستم برای مصرف آب و برق پیشگیری از تغییریابی اقلیم مساعدت می‌نماید. طبق برنامه در ناحیه مومن‌آباد از حساب بانک رشد آسیا در نقشه گرفته شده است که 249 گکتار زمین ها با اصول قطرگی در آینده در جماعت دهات توتیان
ба роҳ монда шавад. умуман барои таъмини заминҳои корам ва оби полезӣ аз ҷониби масъулони идораи давлатии беҳдоштии замин ва обёрии шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб тадбирҳои саривақтӣ амалӣ гардида истоданд. Дар ин шабу рӯзҳо бо истифода аз техникаҳои соҳавӣ каналҳои обрасон ва заҳбуру заҳкашҳо аз қуму гели ҷамъшуда тоза гардида истоданд. Дар ин баробар аҳли заҳмати хоҷагиҳои деҳқониву кооперативҳои сесолӣ низ ба кишту кори зироати баҳорӣ ва баландбардоштани самаранокии замин омодагиҳои ҳамаҷониба дида истоданд. Анваршоҳ Сайдализода, Сайҳомиди Шариф, минтақаи Кӯлоб, Ахбор. илова ба ҳамин мавзӯъ, майдони боғу тогзор дар шаҳри Ҳисор дар ҳама шаклҳои хоҷагидорӣ 10,000 гектарро ташкил медиҳад, ки аз ин наздики 9,000 гектараш боғҳои ҳосилдиҳа мебошанд. бо мақсади баландбардоштани маҳсулнокии боғҳо дар ин рӯзҳои сарди зимистон, хоҷагидорон барои ҳосили дилхоҳ ба даст овардан дар заминҳои корами лалмӣ баҳри таъмини зарурӣ талош менамоянд. шарҳи бештар дар гузориши Гулчеҳраи Саттор. боғдорони шаҳри Ҳисор ба хотири таъмини сабади истеъмолӣ бо меваҳои аз лиҳози экологӣ тоза ин шабу рӯз бо тавсияи мутахассисону таҷрибаи кофии боғдорӣ дар шароити заминҳои корами лалмӣ дар бехи ҳар як дарахт мувофиқи меъёри агротехникӣ барфро дуртар аз танаи ниҳол захира мекунанд. мо ҳарсола бо тавсияи олимон ҳамин чорабиниро мегузаронем, ки зеро нами мешинад ва ҳосилнокӣ баланд мо ба даст меорем. аз ҳар як дарахти гелос 30 то 40 центнер аз ҳар як гектараш ҳосилнокӣ нағз ба даст меоварем. дар шароити тағйирёбии иқлиму камбориш омадани сол боғдорони асил дарахтонро аз бедоршавии бармаҳал нигоҳ медоранд ва ин омил ба баланд шудани маҳсулнокии боғҳо мусоидат мекунад. бо мақсади баландбардоштани ҳосилнокии боғҳо дар шароити боғҳои лалмӣ хоҷагидоронро мебояд ки дар фасли зимистон дар бехи ҳар як дарахти ҳосилдиҳанда миқдори муайяни барфро захира намоянд, то ин ки намӣ то дергоҳ нигоҳ дошта шаваду дарахтони мевадиҳанда бармаҳал бедор нашаванд. агар дар қисме аз замини боғҳои ҳосилдиҳандаи себу гелосу олу хоҷагидорон намиро захира намоянд, дар қисмати дигари майдони боғу тогзор барои баланд бардоштани нишондодҳои истеҳсолию фаровонии мева обмонии захиравиро ба роҳ мондаанд. 70% боғҳое ки дар шаҳри Ҳисор аст дар заминҳои лалмӣ бунёд шудааст. яке аз мушкилоти асосӣ тағйирёбии иқлим, камбориш омадани сол мебошад. вобаста ба ин дар асоси тавсияи мутахассисони соҳа кишоварзони шаҳри Ҳисор тасмим гирифтанд ки бо истифода аз бод ҳавои мусоид, аз боришоти рӯзҳои охир ки барфҳои хеле хуб борид, яъне захира намудани барф дар гирди атрофи дарахтон мебошад. бо усули бунёд намудани зинабоғ яъне тогзор дар заминҳои талу теппаҳо дараи алмосӣ бевосита дар доираи ташаббусҳо дастгириҳои пешвои муаззами миллат ба ин низоми кишоварзӣ дорои аҳамияти ҷаҳондошта шомил шуд. ин омил боис мегардад ки фаровонии мева таъмин, талаботи аҳолии қонеъ, воридоти маҳсулот коҳиш ёбаду аз ҳисоби содироти меваҳои шаҳдбори ин водии Зарнисор ки дар хориҷи мамлакат низ маҳсулоташ харидору талабгори зиёд дорад, ба буҷаи давлат даромади бештар ворид гардад. саноаткунонӣ бо суръат заминаи рушди устувори иқтисод. дар доираи татбиқи ҳадафи чоруми стратегияи саноаткунонӣ бо суръати кишвар, соҳаи саноат дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба яке аз бахшҳои калидии иқтисоди миллӣ табдил ёфтааст. махсусан эълон гардидани солҳои 2022-2026 ҳамчун солҳои рушди саноат ба вусъат ёфтани иқтидорҳои истеҳсолӣ, таъсиси корхонаҳои нав ва афзоиши ҷойҳои корӣ такони ҷиддӣ бахшид. вобаста ба рушди саноат дар шаҳри Норак ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. طبق نتیجه‌گیری در سال 2025 در شهر نورک حجم استحصال محصولات صنعتی به 2 میلیارد و 427 میلیون سومانی برابر گردیده. این نشان دهنده نسبت به سال گذشته 423.3 میلیون سومانی افزایش یافته است.
سرعت رشد استحصالات به 121.1% رسیده از تمایل استوار پیشرفت ساحه صنعت در شهر درک می‌دهد. با مقصد زیاد نمودن حجم استحصالات و فراهم آوردن جایهای نوی کاری برای ساکنان در شهر نورک یک قطار کارخانه‌های نوی استحصالی به فعالیت آغاز نمودند. عین حال در حدود شهر 26 کارگاه و کارخانه صنعتی فعالیت می‌کند که سهمی نظررس در رشد اقتصادی محلی دارند. قابل ذکر است که رشد ساحه صنعت نه تنها به بالاروی اقتدار استحصالی کشور مساعدت می‌نماید، بلکه در بهتر گردیدن سطح زندگی ساکنان، کاهش دادن مهاجرت مهنتی و تحکیم اقتصاد ملی نقشی مهم دارد. در همین زمینه در شهر نورک به رشد صنعت توجه خاصه ظاهر گردیده در برابر فعالیت ثمره‌بخش کارخانه‌های موجوده، همچنین وابسته به طلبات بازار و هوسمندی صاحبکاران محلی اقتدارهای نوی استحصالی مورد استفاده قرار داده می‌شوند. با مقصد زیاد نمودن حجم استحصال محصولات صنعتی، تامین اهالی با جای کاری دائمی در این دوره دو کارخانه صنعتی که استحصال بتون ساختمانی، کارخانه استحصال آب نوشابه، کارگاه‌های استحصال ظرف‌های پلاستیکی، کارگاه شبکه‌های مستحکم کننده پنجره گرد سرحدی با رنگ و بار، دو عدد کارگاه خرد استحصال خشت قیری، کارگاه استحصالی مبل، فابریکه استحصالی گوشت مرغ و دو عدد ارتل‌های هنرمندی مهنت دست خانگی ساخته به استفاده داده شدند که زیاده از 170 نفر شهروندان شهر با جای کار دائمی تامین می‌گردند. در دایره تدبیرهای سازندگی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی در برابر دیگر انشاءات جشنی، تجدید و نوسازی مجموعه گرمخانه‌های دائم عمل کننده با مساحت عمومی 6 گکتار ادامه دارد. هدف اساسی این اقدام افزون نمودن حجم استحصال محصولات و تأسیس جایهای نوی کاری برای ساکنان می باشد. عین زمان در قسمت نوسازی شده گرمخانه پرورش گل‌های گوناگون آرایشی به راه مانده شده، کارهای استحصالی مرحله به مرحله گسترش می‌یابند. این گرمخانه که در مقیاس جمهوری از کلانترین به حساب می رود، با تکنولوژی‌های معاصر و اصول‌های اینوواسیونی پرورش تامین بوده در آینده نزدیک به یک مرکز بزرگ استحصال محصولات تر و تازه و از لحاظ اکولوژی خوش‌صفت تبدیل خواهد یافت. اسماعیل صاحب نظریان، اسکندر سعید، شهر نورک، اخبار. بینندگان گرامی، اکنون متوجه باشید به خبرهای خارج کشور. بر اثر آفت طبیعی در ایتالیا تقریبا 1000 نفر را به جای امن کوچانیدند. ژاپن در دوام چند روز اخیر دچار سردی شدید گردید. شرح این و دیگر خبرها از خارج کشور. агентии обуҳавошиносии ҷопон аз бориши барфи шадид дар ҷопон иттилоъ доданд. дар баъзе минтақаҳо то 70 сантиметр барф боридааст. ҳавои сарди зимистон ба қатъ гардидани роҳҳои мошингард оварда расонд. ҳоло дар баъзе минтақаҳои кишвар баландии қабати барф 264 сантиметрро ташкил медиҳад. мақомот аз мушкилоти ҳаракати мошинҳо, тармафароӣ ва қатъ гардидани барқ дар кишвар ҳушдор дода, сокинонро ба эҳтиёткор будан даъват кард. дар натиҷаи тӯфони шадид дар Португалия ки чанд рӯз боз идома дорад, 5 нафар ба ҳалокат расиданд. шумораи зиёди сокинон бар асари афтидани дарахтон ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ бардоштанд. тибқи маълумоти мақомоти маҳаллӣ беш аз 850 000 нафар бебарқ монданд. ҳоло ҳаракат дар шоҳрҳои асосие ки шаҳри Порту ва Лиссабонро ба ҳам мепайвандад қатъ гардидааст. чанд рӯз боз аз сабаби баланд гардидани оби дарёҳо, боришоти зиёди борон дар Ирландия тӯфони Чандра ба амал омад. тибқи иттилои хадамоти ҳолатҳои фавқулода, зарари обхезӣ дар Дублин зиёдтар ба назар мерасад. дар натиҷаи ин тӯфон вайроншавии роҳи оҳан, афтидани дарахтон, вайрон гардидани хонаҳои истиқоматӣ ба қайд гирифта шуд. бартарафсозии оқибатҳои тӯфон то ҳол идома дорад. дар Италия бар асари омадани ярч тақрибан 1000 нафарро ба ҷои амн кӯчониданд. ин воқеа дар шаҳри Нишеми Италия ки дар он тақрибан 25 000 нафар зиндагӣ мекунанд ба амал омадааст. ин шаҳр 30 сол пеш ба чунин вазъият дучор омада буд. мақомот изҳор кард ки хок ноустувор боқӣ мемонад. имкон аст ки як қитъаи дигари замин низ фурӯ равад ва биноҳои дигар низ зери хатар ҳастанд. дар ин минтақа ҳолати фавқулода эълон карда шуд. коршиносон ҳушдор медиҳанд ки чунин офатҳои табиӣ метавонанд то рафт бештар ба амал оянд. ин вобаста ба тағйирёбии иқлим аст.
بینندگان گرامی، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. سربلندی و خانوادگی شما تمنای همیشگی ماست. خیر.